Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bulu bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN. Ni sambul binaka si koyongo na pakalele kani nonde tukutuku na mbongi ndindai rere na matabila waya na bidane ya wasauti endo na tangani mai vale lebu kadrumi baka ukawa na nona vale mai bir no bisa ena ruana singa sauti beitaki o kritesh ram embaki tolu sambul kono ena kene tigo boiloa ena nona vale en 2.2 ruana kilogramo na methamphetamine sangani bata rai membele mauti o ram kabarita kana tambani bisa ningandre baso talangauna ena kiana baso kumuni na itukutuku membaleta na kisongo e bagarita kitalangana matabelawai ni ambete kitomando ram ena ndua na kisi bata bakaongo ena itigibuni ambaki ena ngerongo titala na kisongo ena ikatini kalimani singa ni bulongo esa na sanga tali nir nangai so manandau siwa ena nondo bonua na bana raunan dola na ibakata bataba ena kena baka utigo na ika kina pefko elebuka ngoe salamuriti ngana kia nandau leilei na ika e baka utigo kina pefko e kautake maina tikinongo e na nonroto mai waritaka na nonroto itukutuku wayambaki ni ronondol tinika lima na matambosi ni pefko kina komiti ni palimendi waritaka na ibagalislesi ni tambani ngolingoli sanaila na ingali ni rawa ni natumbu na beika rawati e na matambose e na ngaune sana tegibuta urubakikina na ikala obongo Ersa teibu mersi kobi na leoni bonua erando mbasulawa mai beir no bisa en nasasanga ni kiana bagalelita kina mbasulawa ebiti erbesi ko talitunga no bisa beir na leoni bonua eroka en mbasuvale ke ina butako tukun na komisnani bisa Brigadier General City Beningiliho ni oka talanga en besi Kongo oira erando mbuta bata nasasanga en kena boedur na mbasulawa kawaitunga bagalebu na tambani bisa en kena sangai meluto ne wilwil ni mbasulawa eviti. Kinang gito, sa bangalal takir na dorbo, erangito tiko na sot-sota ni French Top 14 o John McKee, nandaw ni bebabulidi ni Fiji Airways Flying Fijians, na kaya na paruta kinasota, na muni mataongo. Tuno McKee ni tawto sa artiko na papagaraw, na sota kina timi ni Itali, na muni mataongo. Sa tulo na singa na kaya na buwedurtiko na bakaw kuwayango, may baranise, karato na sota taumanda na nonda matatimi kena timi ni Itali ini mateningito era nangai tomana talitiko na babarau na nonda matatimi ena singa tambongo nimbera na sota ena moni madao katumai mai dawa ikiri na baleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri raunio na sema na steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bweding vinaka Nimbula binaka na yalangunga andi moala rara nalika o tikongo na tao no singa toka ando talitaka na bakaronga na Mbula FM namba 2 na sere Ya dora subuli kurna bili iborani batu karahambara binaranga do talitakina na baronga na Mbula FM namba 2 na sere Bula Bula FM namba 2 na sere